Migerit cara jani ulian uyak pandemi sing dadi pasrah. Apang payu makudus paone harus tetap mausaha. Ne patut tuladen ikomang gede swastike. Pantan karyawan hotel di wilayah Kute, jani muka usaha medagang kopi sambil ngemesepedaan. Usahane ene buka ke ulian demen teken kopi, ajak hobi mesepedaan. Cek pasti dah dene medagang kopi sambil mesepedaan, apa ngidang man pipis. Swastike nuturang, rencana ngadep kopi keliling subeman kena hange uli gering COVID-19 mulai. Ia nelang modal nganti 1,5 juta rupiah. Anggo ngai box kopi sampai alat-alat ngadep kopi. Apang bisa ngeracik kopi pedidi, swastike melajah uli Google ajak YouTube. Swastike melajah ngeracik kopi ane aluh. Rasane ada 3 jenis. Kopi tubruk adepe aji 5 tali rupiah. Kopi Vietnam drip ajak kalita adepe 8 tali rupiah. Jani mare masyarakat yang ngidang nyicipin kopi cara di hotel sisin rurunge. Usaha kopi keliling ene mulai uli minggu dugasi ene. Ia man medagang di jalan Dewi Sri Kute, ditu cuma laku aglas. Mare pindah lokasi ke muka pantai Kute, ditu man medagang selai tali rupiah. Sing je ngadep kopi dogen, ia masih ngadep teh anget aja es kuud. Tim Bali Express ngelaporang.